Wala lagi ko ka chay kay kuan man kanang ingon mo sa halip chay. Alam mo ba ang chai? Lipton man ang chay. Dala. Arto ka dito. What else? What else? Diha na ka. What ka to si maabot? Alay, bilat. Iya man ibutangan di sugo na to. Tapuhan. Nag-init pang tubig kay ngay man si tubig o kape. Chai man, di man tea ang gipangayo. Gusto man ni tawag na ni Arabic chai man ni. Ay, chai pala yan sa Arabic. Hmm? Ayaw ganyan ibigay. My friend, can you put it here? Wait, let me clean first. Na, tapuhan sa. Hold this. Ikaw Wow. na, ako po'y pahukapo niya. Ako mag. Unsa naman tao na, oy. Shush. Ni, tumong. My friend, how are you, my friend? You want chai or with halip? Chai only? Salimani? What is This salimani? one, Lipton. Okay, good. Lipton, This one. heavy one. Bino, plastic ini, my friend. No, not This one, plastic. naman ni. Pabuta sa kutso. Huh? Wait sa mo. Mga kapobre, naadali ang amuang taga-deliver ng Pwede ba tubig. Ha? Katingin naman yun. Tagaan na po naman siya. Ma, plastic man na. Ma, kabastos ba na? Umilain yun. Saan mo na nato? Karinali, hatag na lang diyan eh. Kani. Kasama ni. Katiloy na yan. Kana na lang plastic man din. Ayaw, Ayun, ni plastic ko. Lain ba? Nga bas. Kuan, maluoy ka. Lain man ni. Kasi di ma, oh. Saan bali sa subuhog ka ng kuan eh. Naglaba ko, uy! Ayun, ikat-kat sa grid ka. Dahil lagi itong kape, lagi ang mga delivery water. Medyo siya grid para. What? I put here ha, I put here. Here. Ha? Plastic? Plastic not good. Because plastic is not, it's dangerous for body. Kasi nagbutang ani diri ma, si ate Nanahan ata. ko siya tubig siguro. Naunsa naman ang pagka-video in English na. One, klaro, unsa naman ay. Init sa balik. Utang na nagkasuka, no? Maayo lagi ni gamita Hindi mo ma. siya plastic na, plastic. Ayaw plastic. No, not plastic because it's not good, you know. Malanay ma, ano ka ba? Ako, nagsiging na lagi. Di mo siya mamaminaw. Hayaan mo siya. Siya pabigyan. Plastic, ano ka? My friend, we will not put it on the plastic. Is that okay? Because plastic will melt. Slowly, my friend. One gallon. No bring 2 gallon because your body is like a plastic. Very small. Yeah, you sit down. How much do I need to pay you? 24? Okay. 24 dirham. No. Pakapini lang, Dries. Kay luoy Yeah. man. You want milk? No. Why only tea? Only tea was. Huh? You need This bread? glass is for you. When you come here, Yeah. use this one is for you only. Okay, sure. Bas hag inti, mapitani, use this for you only. Hada this samun, this Sorry? is jadid. Where? Mao ni ang taga-deliver tubig every Ano number? Saturday. He will come here to bring water Ano number? delivery. And kay luoy man, Then? kawawa, miskin. So I will give tea and samun. Where? Samun mean is tinapay. Ako siyang tagan kay maluoy po mi kay Pakistan. Luoy be po kay gamay ra ni sila suldo sa abroad sila mga Pakistan. Kung asa na sila madto Saudi ba, Hong Kong, Malaysia, Taiwan or any other country, sakto to English ako.
mga Pakistan. My friend, you eat Gamay salmon. rin sila sweldo. You know, salmon is bread in our country. Tarong nga po na iya. Yeah, it's bread. So, What bread? katapobre, How do you call bread in your country? Tanong din na mo siya. Kaya maluoy ni. What do you... May na siya maunsa ang bread sa ilaha. Susmi ka hada mal Pakistan. Samun? Simsim? Simsim Arabic samun? Yes, same Arab. Ah. Pi sugar wala mapi. Mapi sugar. Mapi? Kawawa. Sugar? Pi. Ini. Inti ay hini mapi istahit. Lasim kalam ati aluna. Ati aluna means respect. I'm not your mother, but you my brother, I am your sister. Yes. Yeah? What's your name? Rahi. Rahi. Lahi. So, that's Alona. That's our mom. Very naughty mom, right? Yeah. Ida inti idim ni guli kalam ati aluna na irid as akila na irid samon kape wala chai Mapi mushkil. anay hati mapi muskila sa wala la mapi istahi sim brother sister even your Muslim I am Christian it's same Muhammad Rasulullah Muhammad is same sa wala la sa wala la Map, okay. Sabi na ko gihatod ni mo diri balik. Pila na ka minutos, guys? 6:34. Okay raw, at continue sa mga kapobre. Hada usus. Hada rahim. Rahi. Right. Kamsa na inti ini ijiwo ni wadi wa may. May? Arba? Sana? Batin anhin sana anam kalam-kalam itira? Sa awol ana may isma mapi malum inti iji mini hada jib may sa wala badin alhin na hada kalam video badin kalam inti yung inti ya so inti you don't mind if I speak you Nadito ang bayad oh. too much gir asyan sim brother and sister ha sa wala la pagkapinisan uy kay luoy man Sobra na gani na. mga kapobre imis ang bayro nun namin Campulus Arba shirin. kibir suot ba Arba shirin. arba isrin 24 imbis kay 24 ang bayarin sa amin namin ginawa namin ng 30 dirham kasi naawa kami Talatin. kalatin What's the Latin? 30 so Grace oh. bigyan namin siyang 30 kasi maawa man pagkainin pa namin kay maluoy man mi kay gamay ra bitaw ni siya sweldo sa iha company ya pi white kamsa imkin What is that? Mapi white. mi maybe What is it? because he's Muslim maybe he has a wife 5 wife or 10 wife salary small sa wala la bas hindi mapi merit Viziato? Wala. Badi ninti kalas. Jibi harma kamsa. Sawa-sawa. Hurma wahad bit. Kali sawa-sawa. What? Tawa lang mo taon siya. Wama kasabot si Grace. Good. Badin. Wala inti ana isma inti miskin sa. Wala la. Asan ana awal. Syagala bad. Ana hinidakal bilat. Bilat man, country. Arabic bilat. Ha? Yan, hada mapi walong Arabic sukalaman. Sa wala la. Anak kalam bilat, mapi bilat hada Pinas Ismaya bilat ni hada bilitahad la. House. House. Country. Ah. Hada malum usyu bilat. Hindi malum usyu bilat. Pakistan. Sabi niya country dia Pakistan. Asan ana malum minis dakal bilat sugul muskila sa wala la miskin salary ba mapi GB alaton jib bas mapi hada time di do give arba mapi pikir so people sa okay inti sukran inti hungry ji ana tali hini akil mapi muskila yala bye Bye, my friend. bye mga
Mga- Okay, book ka edit. Mga kapobre ato mao to amo ang delivery man kada every week gina siya mare dinhi ang pakauno namo. So, salamat mga kapobre sa inyong pagsunod sa akong subaybay nga video nga temporary video nga simple lang, pinubre pero happy. Thank you so much. Ayo-ayo mga kapobre. Bye.